Iglesia Evangélica Achikpacha, Amolapoloquis, Parroquia Cacha, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Kimsachunga Pusaj Watakunata, Pachtachishkaman. Bodas de Plata, Pastor Pedro Valdés, Ishkichunga Pichka Watakunata, Diospa Wawakunata, Pushashkaman. Chaysumak Tandanacuica, 22 de agosto manta 25 cama, Kai 2015 Watap. Sábado 22, Casarenga, programa de inauguración. Domingo, Dios Paximita Yachana, presentación de coros. Lunes, concierto de salmistas. Martes, acto de acción de gracias. Aniversario manta, bodas de plata manta. Copaique, Compag, Composiet. Autoridades parroquiales, comunales, cooperativas y iglesias. Concierto de coros Pischay Chishikatianga. Dios Paximita Huillacunaca, Pastor Pedro Valdés, Pastor Pedro Chinche, Pastor Baltasar Paucar, Pastor Pedro Fernández, hermano Manuel Tazambay, hermano Saulo Valdés, Francisca Tazambay, hermana Ramona Yumiseva. Concierto Picantajunaca, Causaipac, Visión, Solista Roldán, Armonía Celestial, Coro Achikpacha, Cordero de Dios, La Luz del Mundo, Nueva Jerusalén. Chaypagmi convidanchi, Cachamanta, Tucui, Iglesia Cunata, Huaxi, Cachatón, Pocaraquinchi, Obraje, Puselig, Panadero, Limapamba, Quiera Cuatro Esquina, Cruzada Gualequis, Rayo Loma, Sanjaloma, Chihuiquis, Cochaloma, Moro Gallo, Verde Pamba, Machangara, Chilpalá y Aroquiet. Tucui, Kai Villa Ocupetia, Iglesia Cunatapis, convidanchi. Tucui, Asociación Cunatapis, convidanchi. Punín, Flores, Licto, San Juan, Santiago de Quito, Colta, Guamote, Tixán, Pungalá y Cham. Chaysumak Tandanacuimo Chamuspaka, Quitomanta, Villamanta, Chamuspaka, Cooperativa Reicacha Tajapispa, Amolapoloquisman, Chayamonayami. Guayaquilmanta, Chamuspapis, Colta Yactaman Chayamuspa, Cooperativa 2 de agosto Tajapispa, Chayactamanca Chayamonayami. Chaysumak Tandanacuipica, Orquesta Los Andes, Casarimanta, Tocuringa Kamami, Cumpañacum.